Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, podneo je inicijativu da jedna ulica u prestonici ponese ime po srpskom heroju Blagoju Jovoviću. Ta vest naišla je na opšte odobravanje Srba, jer je reč o čoveku koji je izvršio atentat na Ante Pavelića, poglavara NDH, koji je u delo sprovodio morbidnu zamisao 1/3 Srba u Hrvatskoj pobiti, 1/3 pokatoličiti, a 1/3 proterati. Ante Pavelić rođen je u Bradini od oca Mije i majke Mare, a na svojim rukama nosio je krv više od 1.000.000 Srba, koji su na zverski način ubijani u Jasenovcu. Izbegao je kaznu tokom Drugog svetskog rata i uspeo je da Pacovskim kanalima prebegne u Argentinu. Međutim, 1957. godine, 10. aprila, Blagoje Jovović, četnik i pripadnik jugoslovenske vojske u otadžbini, dobio je informaciju gde se kreće Ante Pavelić. Krenuo je da ga prati, ali je Pavelić osetio da ima pratnju i počeo je da puca na Blagoja. Blagoje je potrčao ka njemu bez obzira na metke i uspeo je da Paveliću saspe 2 metka u leđa. Pavelić je prvo Blagoju opsovao majku srpsku, a onda je molio za milost. Blagoje ga je ostavio u životu teško ranjenog kako bi moglo da mu se sudi. Srpski krvnik Ante Pavelić umro je u velikim mukama od zadobijenih povreda 2,5 godine posle atentata. Blagoje Jovović osvetio je srpske žrtve, a sada je raskrinkana i komunistička laž da je Pavelića ubila UDBA. Ubio ga je četnik Draže Mihajlovića, koji je umro 1999. godine.